nyuma y'uko operasiyo zikomeye mu misozi itandukanye yegereye Uvira kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo rya 18/2026 Uburundi bukomeje kurungika abasirikare ni mu gihe kandi bitangazwa ko hakomeje kugenda hongerwa n'ibikoresho nyuma y'ifatwa rya Puezero. Ni ikibazo gikomeye ku ruhande rwa leta n'igisirikare. Karemba Aimable atubwira ko mu bice byinshi bitandukanye byo muri Fizi, Mwenga ndetse kandi Warikare operasiyo zirakomeje. FARDC yisize insenda. Ndabahaje mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyu mudateba kubana natwe nga kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atoso y'abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi muri iki gitondo cyo kuwa Mungu ku igenekerezo rya 18/2026 aho tugiye kureba ibiri kugenda bibera mu bice bitandukanye. Turebe ibiri kubera Mitumba, turebe akazi gakomeye kakozwe na M23 kuri Puezero ndetse turebe n'ibiri kubera muri Fizi Centre. Turebe kandi imyiteguro ikomeye irimbanyije. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'ubikurikiranira hafi ugiye kutubwira akantu ku kandi. Bwana Karemba Aimable, waramutse neza? Waramutse neza, uraho neza, urashima Imana? Yego. Karemba Aimable, kugeza ubu byifashe gute? Ni igiki gishya kigezweho ku mirongo y'imbere? Ngira ngo tuze kugaruka muri Mwenga tuyinjiremo neza. Yego. Tubabwire ibice byinshi bitandukanye byakozwe mu operasiyo n'igisirikare cy'u Burundi. Ndagira ngo tuze kunyarukira Ikaremi nze kubabwira uko situasiyo ihagaze. Abasirikare b'Abarundi ndetse kandi abasirikare ba FARDC n'abafatanyabikorwa bari kuvugiriza impundu. Yego. N'abaturage batuye mu misozi y'Ikaremi. Yego. Aha kandi turanagaruka no mu misozi y'Iwarikare. Turababwira ibyakozwe Taweza ahitwa muri za mutakato ya mbere n'utakato wa kabiri, ibikoresho byazanywe muri Warikare. Yego. Turajya muri pozisiyo ziri mu mutwe wa 23 cyane mu byerekezo byegera ahitwa za Meti na za Kibati. Yego. Tubabwire yuko uyu mutwe ukomeje kuzana ibikoresho ni mu gihe kandi turi buze no kubabwira ko Butembo hakozwe deployment zidasanzwe utibagiwe imikwabo iri gukorwa n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 by'umwihariko muri rusange Alliance Fleuve Congo. Nyuma yuko bari kwikanga yuko FARDC yakajije urwego rw'ubutasi rwayo, bikavuga yuko abaturage bamwe na bamwe tubona abanyonzi, abamotari ndetse n'abakora imirimo itandukanye mu mujyi benshi muri bo boherejwe na FARDC kumenya ibyo AFC M23 iri gukora mu bice byose bitandukanye. Yego. Reka rero tujye dutangire tuyinjire mutangire utubwira akantu kandi duherehe. Dutangire mu misozi yo muri Sud Kivu. Yego. Kunyumva neza? Ndakumva. Ndagira ngo muri Sud Kivu aha twibande mu misozi y'Imwenga na hawa makuru yuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC bagabye igitero. Yego. Ni igitero bivuga yuko gishobora kuba cyashegeshe bikomeye ku ruhande rw'umutwe wa 23 kuko bakigabye mu misozi isa naho itangatanze uduce amakuru yatotariyereyemo cyane cyane nahitwa Imatebo. Yego. Ni agace ka Matebo rero kari hagati ya Kabirongo, Kamituga na Butegere. Bivuga yuko Abarundi guhera ku munsi w'ejo mu masaha y'isa 8 Abarundi bari kuva mu misozi yegera ahitwa za Turungu, abandi bava mu misozi yegera za Fariya berekeza ahitwa za Tombwe. Yego. Bakana mu byerekezo bigana ahitwa za Matibo muri ara mashyamba. Bikavuga yuko rero M23 yatezwe agasho kadasanzwe mu masaha ya mu gitondo, ikaza gusanga n'ubundi uruhande rw'igisirikare cya FARDC by'umwihariko ku ruhande rw'abafatanyabikorwa rwabo Abarundi babarasheho. Nyuma yuko igisirikare cy'umutwe wa 23 rero bivuga yuko cyaje gusa naho kiraswa bitunguranye cyane. Bavuga yuko abenshi muri aba ngaba bahungiye ahitwa za Kasoki n'ubundi muri eneo z'umutwe wa 23
yego, abandi bahungira za Karundu, abandi bahungira mu byerekezo byegera ahitwa za Karumba cyangwa Kigumba. yego, Ndisanga n'ubundi bari gukora icyitwa gutumenya naho barimo. yego, urabona yuko ku misozi myinshi itandukanye hano muri Sud Kivu cyane uretse na Mwenga, ibi FARDC kubikora ivuga iti mu gihe uyu mutwe twakomeza gukora abasirikare za Kasoki ubegereza ahitwa za Kamituga ubazana za Karore na za Nyarukungu, bishobora gutanga inzira nzima y'uko uru ruhande rw'igisirikare igisirikare cya mama kuba cyakwinjira muri pozisiyo ziri. murabona yuko ariko situwasiyo ihagaze. yego. situwasiyo rero urabona yuko ari hatari sana, ibintu bikomeje kuzambanitse kandi no guhinda isura. Naho ku bijyanye no kongera imbaraga nyuma y'uko bamwe imbaraga zigenda zigabanuka, byo bihagaze gute? Ndavuga ibya deployment ndetse no kona logistique y'ibikoresho. Karemba Aimable uratwumva? Karemba Aimable uratwumva? Allo? Karemba Aimable uratwumva? Turumva ku murongo wa telefoni bitadukundiye ko dukomeza kumva Karemba Aimable, aho rero twagiraga ngo atubwire ibijyanye na deployment. Gusa mu makuru dufite nuko muri bimwe mu bice bitandukanye by'umwihariko byegereye Baraka, FARDC ikomeje kugenda izana abasirikare benshi, ni mu gihe kandi mama 23 nayo ari uko, aho bivugwa ko ishaka kwinjira muri uyu mujyi nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara kandi binavugwa, bikagaragara ko hakomeje kugenda hagaragara bijyanye n'urujya n'uruza rw'abarwanyi kuri buri ruhande. Karemba uratwumva? Yego ndakumva neza. Yego, wakomeza utubwira. Twakubazaga tuti bijyanye na logistique ndetse na deployment ibyo bihagaze gute? Deployment yo navuga yuko ziganje muri Fizi. Yego. Fizi rwose imisozi yegereye hano mu byerekezo bigana za Rulimba, aha za Mambwe. Yego. Mu misozi ya za Rubinga ku muhanda rute nationali 5 uva Fizi werekeza muri pozisiyo zitegeye Karemi. Yego. Hafi n'ikiyaga cya Tanganyika, igisirikare cya FARDC gikomeje kuzana imisaga myinshi rwose. Twigeze kubona ibimodoka biri mu bwoko bw'ama-BM12, BM21, BM23. Ruvango ubwoko bwose bw'ibimodoka by'intambara, fighting vehicles yatandukanye ari kwerekezwa kuri uno muhanda w'Itasari 5. Izi modoka kandi urabona yuko ziri kujya mu byerekezo bigana ahitwa za Mukangi, Baraka ndetse kandi ahitwa za Makunji. Uyu ni umugambi ukomeye cyane ufitwe na FARDC mu rwego rwo kugira ngo barebe yuko barinda ibi bice byegereye ikiyaga cya Tanganyika, ariko nanone bifite intera itari ya kure cyane uva Minembwe. Yego. Ibi bikaba bikozwe nyuma y'uko n'ubundi igisirikare cya FARDC ubona yuko rwose igisirikare cya FARDC kiri kuvuga kiti icyitwa twirwaneho ikomeje kuza mu ishusho ya twirwaneho muri rusange nka twirwaneho, atariko ishobora kuba yateza ikibazo gikomeye mu bice duherereyemo cyane, dore ko mama kwese gikomeje gutanga umusada wose ushoboka kugira ngo igerageze n'ubundi kuba yafasha MNDP twirwaneho kwigarurira ibice byinshi bitandukanye cyane. Rero niyo mpamvu ubona igisirikare cya FARDC bavuga bati dushobora gusinzira bariya Wazalendo bari muri iriya misozi ahitwa za Kishura na za Karenga, bakabanyirwa muri humye n'icyitwa za MNDP twirwaneho cyangwa mama kwese bashobora kuba baturuka za Kakuku cyangwa za Ruwerera, kuko baravuga bati biriya bice byose babirimo. Yego. Urabona yuko rwose situwasiyo ni hatari sana, niyo mpamvu FARDC ikomeje kugenda izana ibikoresho byinshi n'abasirikare muri zino pozisiyo za Fizi, ariko cyane cyane zegera imihanda iva Fizi yerekeza Minembwe kandi no muri Buvira muri rusange. Yego. Naho muri Tanganyika bya Karemba Aimable byavugagwa ko M23 ishobora kwanyura yerekeza Tanganyika. Kugeza ubu ku ruhande rwa FARDC ibi bice byo babirindiye umutekano gute? Uko muri Tanganyika umutekano urindwa. Yego.
ni ibintu byihariye cyane nko mu misozi ya hano muri ikiyaga cya Tanganyika. uri kubona yuko amato amwe ari kugenda azanwa submarines ku ruhande rw'ibice byegereye za Uvira ndetse kandi na Fizi na Karemi. urabona ko muvuma militeri zirakorwa mu masaha ya nijoro, zirakorwa mu masaha ya kumanywa. urabona yuko rwose ari umwihariko ndetse n'ishusho fatizo y'urugamba uko rukomeje kugenda rugaragara hano ku butaka bwa Kongo. yego ubu rwose Tanganyika biravuga ko abasabwarinzi bari kuzanwa cyakiganjemo abarundi naho rero abasirikare ba FARDC bikanavuga yuko harimo n'abamarine bamwe na bamwe ba Chancellor Black Water bakomeje kuzanwamo hano. yego Tanzania nayo ntiyakwiburira kuko bivuga yuko bagaragara cyane bakora mu vuma militeri muri ano maso ndetse Karemba Aimable turumva bicika. Karemba Aimable gerageza ushake network turumva bicika. Allo? kunyumva. Yego ariko ugerageza ushake ahantu hari network kuko turi kumva biri kugenda bicikagurika Karemba. Allo? Yego ndabumva. Ndumva network zikomeje kugorana. Nta hantu wahagarara ku buryo tubasha kumvikana neza. Bwana munyamakuru niba byakunda rwose twakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga. Yego reka duhindure umurongo tugerageza bariho dukoresha tumuhamagare muri ubu buryo turebe ko bidukundira kugira ngo tubashe gukomeza kugenda twumva tubwira ibiri kugenda bigaragara ndetse n'ibiri kugenda biba. aho rero kugeza ibimenyetso bihari bigaragaza imyiteguro ikomeye y'imirwano kuri buri ruhande nk'uko rero biri kugenda bivugwa. Karemba aho hura twumva? Ndabumva neza. Yego reka tuvuganira aha. Wakomerezaho wari ugeze? Ufango cyaga cya Tanganyika deployment cyane ziri gukorwa ku submarines. harakekwa yuko hariho uruhande rw'abasirikare b'igisirikare cya Tanzania, hagakekwa yuko ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB. ari kunyumva? Allo? Allo? Ndakumva Karemba Aimable. Nuvango deployment ziri gukorwa mu misozi myinshi itandukanye hano mu kiyaga cya Tanganyika. urasanga ko harimo abasirikare b'abarundi cyane n'abo bacancuro b'aba Black Water cyane na Tanzania bikomeje kwiganza, kandi hakaba hariho kitwa kubadirisha abasirikare babakura muri position zitandukanye nk'abegereye position zegereye Uvira. ugasanga bafata abarundi bakabakura bakayegereza abanyatanzania bakamara umunsi umwe, nyuma y'iminsi ibiri ukajya kumva ukuntu ngo babajyanye mu zindi position. urabona yuko cyane operasiyo zo kudeployinga cyangwa se n'uburyo bw'imirwanire FARDC navuga yuko ikomeje kugenda izana impinduka zidasanzwe mu buryo butandukanye n'ubwo twabonaga. uri kunyumva? uri kunyumva? Turakumva Aimable turakumva. Rupango muri ibi bice bitandukanye cyane no muri za Karemi ngira ngo n'abasirikare bakomeje kuhazanwa. Yego uri gusanga ko n'ubundi uko kubadirisha abasirikare mu kiyaga cya Tanganyika no muri za Karemi mu misozi myinshi itandukanye ariko bikomeje kugenda bikorwa. ishusho fatizo y'urugamba rwa hano muri Sud Kivu cyangwa na situasiyo y'abasirikare mu misozi ya Sud Kivu, urabona yuko cyane amayeri y'urugamba FARDC igihe gitoya imaze ifatanya n'igisirikare cy'u Burundi. urabona yuko bakoze impinduka zidasanzwe ndetse kandi navuga yuko ziri gutanga umusaruro. Yego dukomeje rero watujyana no ku zindi action naho ukagenda utubwira ahandi ko bihagaze kuko n'ubundi hungabana ry'umutekano ho biravugwa ko ni class zitandukanye. Aksi zitandukanye cyane nk'ubu wenda nko muri Warikare niho twagaruka gakeya. Yego Warikare haravugwa deployment ngahitwa Mutakato ya mbere na Mutakato ya kabiri, hakavuga yuko mu byerekezo byegera ahitwa za Tenderukara haza nk'ikitwa imisada y'ibikoresho.
yego muri pozisiyo zegereye warikare n'ubundi muri rusange, ariko hakavuga yuko n'ubundi umugambi uhari ari uwo kwegereza bano basirikare b'abazalendo FDLR bari muri bino bice bitandukanye, yego mu rwego rwo kugira ngo babongerere ingufu zo kongera kwikusanya bakagaba ibitero muri teritwari ya Masisi, Rushuru n'ahandi hatandukanye muri rusange hegereye teritwari ya warikare. yego warikareho ejo byavugwaga ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amafoto n'amashusho agaragaza imodoka nyinshi za M23 bivuga ko bashaka gufata Butembo. Byo kugeza ubu bihagaze gute? Amakuru mashya mufite kuri iyi ngingo n'ayahe bwana Karemba Aimable? Ifatwa rya Butembo bivuga ko B23 yamaze gutegura, bihagaze gute? Ifatwa rya Butembo wenda rishobora gushobokera mu kuba FARDC arangara ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Navuga yuko M23 hari imisada muri Rubero, hano hari imisada hari ivuye za Kishambiro yerekeza ahitwa Bikara, Kitobo, ku muhanda wa Terminal kabiri bagana ahitwa za Kabiro bagana ahitwa mu byerekezo biri hafi no mu burasirazuba bwa Rubero ahitwa hafi na za Mayitana. Yego berekeza n'ubundi ku muhanda uva ahitwa za Kitambiro bagana ahitwa za Balonge, mu byerekezo n'ubundi bigana ahitwa za Katwa ku muhanda Rubero Musenene. yego ni deployment rero ubona yuko zikomeje gutera ubwoba bikomeye uruhande y'igisirikare cya FARDC, bikavuga yuko n'ubundi ivuga iti kivuye amajyaruguru batugabe ibitero mu Masisi, batugabe ibitero warikare, ariko natwe Rubero twagura inzira twerekeze i Butembo. Urumva yuko rero mu gihe Butembo n'ubundi uzwi ko ari umujyi w'ubucuruzi M23 winjiyemo, byaba byongeye kuba akazi kadasanzwe ku ruhande y'igisirikare cya FARDC. Niyo mpamvu wumva ko FARDC nayo hafi n'imisozi yegereza Bihuru, Ngereza n'imisozi iri hafi neza n'ahitwa za Kabasinze, yego ahitwa za Mukama n'ahandi hatandukanye, bivuga ko FARDC nayo ngo ikomeje kohereza imisada myinshi n'ibikoresho byinshi kugira ngo bafunge umutwe wa M23 ntukomeze kwinjira muri pozisiyo zegereye hariya muri Rubero na Butembo. yego naho za Masisi aho drone zirutse kurasaho nk'uko hari kugeza ubu ni uwuhe? Ese ubwirinzi bwa bwarahageze? Ni bimwe mu byo abantu baba bibaza kugeza ubu. Ni ukuvuga ngo ikiri kugaragara, yego iri kugaragara rwose mu misozi ya teritwari ya Masisi, yego navuga yuko naho umwihariko waho ni deployment, ariko nanone no gushakisha uburyo ki uyu mutwe ushobora kuba wagaba ibitero uturutse muri teritwari ya Masisi ukaba wafunga uruhande rw'igisirikare cya FARDC mu bice baherereyemo. yego cyane dore yuko Masisi ubu igisirikare cy'umutwe wa M23 bafite ubwoba, baravuga bati FARDC irashaka kwigarurira Rubaya nk'agace karimo amabuye y'agaciro. yego mu gihe bashaka kwigarurira Rubaya, twebwe icyo tugomba gukora ni ukudeployinga abasirikare mu byerekezo byose byo muri teritwari ya Masisi, kuko nk'ubu za Rushowa mu misozi yegereye ahitwa za Bino, za Katare, Masisi yose mu byerekezo bigana za Kazinga biravugwa, ndetse kandi biremezwa bishingira ku bimenyetso bigaragara na hano za Burora. Abasirikare benshi bamba 23 bakomeje kugenda bazanwa, ariko nta kindi kiri kubitera ni cyitwa ubwo bukomeye bw'uko FARDC yamaze gutegura urugamba rudasanzwe rwo kwigarura ibice byinshi by'ingenzi birimo n'ahitwa Rubaya, agace gakungaye ku mabuye y'agaciro bwana munyamakuru. naho mu bice byabohowe kera Goma, Bukavu n'ahandi hatandukanye ho kugeza ubu mwuko hari n'umwuka umeze gute? Ese ntabwo abaturage baba bahari bashobora kwikanga ibitero bya za drone bishobora kubibasira? ubwoba ni bwose nyuma y'uko M23 irekuje umujyi wa Uvira byatanze ikimenyetso gikomeye yuko n'ibindi bice wenda byanarekurwa n'umutwe wa M23. yego ku baturage bari mu bice birinzwe na M23 icyizere cy'ubuzima urabona yuko kitari ku kigero kiri ku rwego ruri hejuru. yego urabona yuko rwose situwasiyo ihari n'ubundi M23 nayo iravuga iti mu gihe gito dushobora kuba twagabwaho ibitero mu buryo butunguranye. bo bagakora iki ubwo? icyo bakora nta kindi ni deployment, nibyo ibikoresho bari kuzana nabo basirikare, ni
uburyo bwose bushoboka n'isanamitima ku ruhande rw'abaturage. urumva niwe mu bice ugenzura umuturage ukumva afite ubwoba cyangwa se arikanga ko waterwa kandi ari umurinze. yego, hari uburyo bubaho bwa tactique za political system zo kugenda baganiriza abaturage bababwira bati muhumure tubereho kubatabara, muhumure tubereho kubana namwe. urabona ko ari umwihariko w'uruhande rwa AFC M23. yego. Karemba Aimable, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. yego murakoze cyane. namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere, ufyonde sabone ntuzongere gucikwa. Astra Vista.